السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ورضي الله عن أهل الله أجمعين. bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe, bandiraɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine maɗa, caggal nde jettuɗen allah julɗen e nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo ɓurnaɗo. en jetti jinnaɓe men, en gardini e calminaɗi ɗi hono seremɓe men. en calmini dendagal musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe khutbaji men. bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe, en kalino e khutbaji men jawtuɗi maale neɗɗo malaɗo holno o wayata. en kalino hen gueɗe 11 hande en mbino eɗen kala kadi neɗɗo malkisaɗo holno o wayata. o wi kadi neɗɗo malkisaɗo ko maale mum kadi wa alamatu saqawa ko 11. maale neɗɗo malkisaɗo ko gueɗe 11. ɗeɗo gueɗe 11 so tawi a yi ɗum e neɗɗo walla gotel e ɗeɗo gueɗe 11, andu oɗo neɗɗo de ko malkisaɗo. oɗo neɗɗo ko malkisaɗo. awalan, gadiɗo o ko harisan ala jam'ul mal. kala nde jiiɗa neɗɗo mo ganduɗa derɗuɗo e rendinde jawdi, kanko ko dañal tan. o waƴaka dewal makko Allah, kanko ko dañal tan, derɗuɗo e jawdi. hayso ko ñande aljuma, so zawal noddinama, eywa yimɓe nan e men ɓe jaɓata uddude bitikaji maɓɓe Allah e maɓɓe rerɗude e dañal. walla neɗɗo Allah hokkamo jawdi jahori walla jawdi, ewa ko wawi wonde foof omo foti hen yaltinde asakal, o jaɓata yaltinde hen asakal sababu derɗugol makko yidde jawdi ndi yo heew. kala ko dañi foti ko e banque mum, foti ko wawi hen wonde foof, tawa haqqe Allah o jaɓata yaltinde hen, walla kanko oɗo ko derɗuɗo omo wujja, omo fena, ala ko waɗata e dendagal kanko yo heɓ jawdi tan. kala nde jiiɗa ha o sifore oɗo neɗɗo de ko derɗuɗo, kala nde jiiɗa neɗɗo mo ganduɗa derɗuɗo e dañal, oɗo neɗɗo ko malkisaɗo. ne koye maale neɗɗo malkisaɗo. astani an takuna himmatahu fi shahwat walla zati dunia. kala nde jiiɗa neɗɗo mo ganduɗa kadi himme makko pop ko tuyoji e dahammeji aduna. eywa kanko himme makko pop ko gueɗe aduna, sahawaji, hankadi ko rewde tuyo makko, rewde e rewɓe, eywa ne fijja e rewɓe, walla ne yaha ko ganduɗa ewa ko gueɗe aduna tan. ne yaha e gueɗe aduna, hewuji ɗi ganduɗa ɗi Allah yiɗa, nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yiɗa, ko gueɗe cheytane tan. kanko woni himme makko. kala nde jiiɗa neɗɗo mo ganduɗa himme makko pop ko tuyoji aduna, himme makko pop ewa ko dahammeji aduna, kala nde jiiɗa neɗɗo baɗo ni yiyete oɗo neɗɗo de ko malkisaɗo. tataɓijo o an yakuna fahishan fil qawli wa miksarul ghiba. neɗɗo mo ganduɗa bonɗo konngol, kala nde jiiɗa neɗɗo mo ganduɗa bonɗo konngol e kewɗo ñoore, kala ɗo woni ko bonnitowo yimɓe, ko bonɗo konngol. kala nde jiiɗa neɗɗo bonnitowo yimɓe, oɗo neɗɗo de ko malkisaɗo. koye maale neɗɗo malkisaɗo, bonɗo konngol, kaari ko bonɗo konngol, ko puyɗo ko bonɗo konngol, anda ko haalata. kaari ko neɗɗo kewɗo ñohre, ko bonnowo yimɓe. kala nde jiiɗa neɗɗo mo ganduɗa bonnowo yimɓe, bonnitowo yimɓe, andu oɗo de neɗɗo ko malkisaɗo. nayaɓijo o an yakuna mutahawwinan bi salat. kala nde jiiɗa neɗɗo mo ganduɗa koynowo njuulu, oɗo neɗɗo ko malkisaɗo. eywa so waktu yoni o jaɓata julde, dendinowo waktuji, walla mo juulata, eywa dewe Allah haydara ala e ko himmi e dewe Allah, kanko ko koynowo njuulu. kala nde jiiɗa neɗɗo mo ganduɗa koynowo njuulu, oɗo neɗɗo de ko malkisaɗo.
joyeɓijo o an takuna suhbatum ma al fujjar neɗɗo mo ganduɗa gondowo e yimɓe bonɓe gondowo e yimɓe bonɓe ewa ko nandi e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe peewani ewa simmotoɓe walla wuyɓe walla waroɓe walla yimɓe ɓe ganduɗa tan waɗoɓe gueɗe bonɗe gondowo e yimɓe bonɓe hayso tawi ka moƴƴo eywa oɗo neɗɗo gondowo e yimɓe bonɓe oɗo neɗɗo ko malkisaɗo neɗɗo moƴƴo gondowo yimɓe bonɓe walla bonɗo gondowo yimɓe bonɓe oɗo neɗɗo ko malkisaɗo yo Allah dandu yimɓe hen wassadisatu an yakuna sayyi'ul khuluq neɗɗo mo ganduɗa walla su'ul khuluq neɗɗo mo ganduɗa bonɗo jikku kala ne jiiɗa neɗɗo mo ganduɗa bonɗo jikku oɗo neɗɗo ko malkisaɗo wassabi'atu an yakuna muhtalan fakhuran neɗɗo mo ganduɗa laatiɗo ko jiitiɗo e hoore makko ko basotoɗo jiitiɗo hoore mum kala nde jiiɗa neɗɗo mo ganduɗa jiitiɗo hoore mum jawɗo yiitade hoore mum kala ko mbiɗa ɗum sikkata ko yawade walla neɗɗo mo ganduɗa basotoɗo kala nde jiiɗa neɗɗo jiitiɗo hoore mum basotoɗo andu oɗo neɗɗo ko malkisaɗo e wassaminatu jeetaɓijo o an yakuna mani an li manfaati nnas neɗɗo mo ganduɗa kaɗowo nafgugol yimɓe min mbeɗe yiɗi waɗande neɗɗo o tawa neɗɗo mo ganduɗa omo woni hakkude amen omo haɗa hoto mi waɗan oɗon neɗɗo eywa nan e rendo ngo jiɗana waɗande neɗɗo hunde goɗɗo ara eywa haɗamo kala nde jiiɗa neɗɗo kaɗowo nafgugol yimɓe o jaɓata sa wi aɗa waɗana kaari wiyatma ko hoto waɗan ɗum kala nde jiiɗa neɗɗo baɗo noon oɗo neɗɗo de ko malkisaɗo wattasi'atu an yakuna qalilu rahmati lil muminin kala nde jiiɗa neɗɗo mo ganduɗa kadi pamɗuɗo yurmede e julɓe neɗɗo mo ganduɗa mo yurmota ko julɓe oɗo neɗɗo ko malkisaɗo wala asiru an yakuna bakhilan neɗɗo mo ganduɗa kadi ɗawowo mo hokkata ñametake yaretake ɗawowo oɗo neɗɗo ko malkisaɗo kala nde jiiɗa neɗɗo ɗawowo yimɓe o yiɗa ñamdede o yiɗa yardede sa ari e galle he o ƴuufat o yiɗa hay goto ara e galle ñaama hen walla so neɗɗo ari hen tan jiyata ko changé yeeso kala jiiɗa neɗɗo baɗo noon walla o sifora noon bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe oɗo neɗɗo ko malkisaɗo sappo e gooɓijo o ko an yakuna nasiyan lil mawti neɗɗo mo ganduɗa jejjitowo mayde omo rewi tan belaɗe fittanu makko o sikka o mayata kala nde jiiɗa neɗɗo mo ganduɗa eywa jejjitowo mayde dewɗo belaɗe fittanu mum oɗo neɗɗo ko malkisaɗo wal iyad billahi ɓeɗo sappo e goo pop ɓe gona yimɓe moƴƴuɓe bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe ndentoɗen e ɓeɗo jeeyede e ɓeɗo yimɓe sappo e goo ɗum noon yo Allah waɗan men moƴƴere jeeɗen e yimɓe moƴƴere jeeɗen e yimɓe ɓe ganduɗa waɗoɓe moƴƴere andiraɓe moƴƴere nafgoɓe kadi infaqu fi sabilillah tawa ko e lawol Allah kala ko neɗɗo ina waɗa waɗira Allah ɗum noon yo Allah waɗa men moƴƴere inchallahu mi oppa o audio joni mi ara e khutba men ɗimmo e aljuma bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe eɗen goni e khutba men ɗimmo ko wasiya tan fewde e leñol ngol fewde e rendo ngo e ardinde hen kadi hoore mum bandiraɓe ko siftinde tan ko ganduɗen wonno Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin Allah wi Muhammad ya siftin sabu siftinde ine nafta julɗo wonno wa innama summiya al insanu insanan ko li kasrati nisyanihi ko tagi wiyede neɗɗo ko
ko sabu heewde mo jejji ko ɗum tagi omo siftine. So tawi o siftinama tan ma wood ko siftori hen wonno neɗɗo ko jawɗo yejjidde. ɗum noon bandiraɓe tinnoɗen e diina men o ganden Allah subhanahu wa ta'ala o wino wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. O wi o tagani neɗɗo e jinne so wana yo ndewmo. ɗum noon waɗɗi e neɗɗo tan so tawi o nani konngol Allah subhanahu wa ta'ala o wiya sami'na wa ata'na, mi nani mi ɗoftima. bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe, ari e hadis ne wiya li kulli shay'in ida faraktahu iwadun falaysa lillahi in farakta min iwadi. kala ko mbasɗa ina waɗi lomto, kala ko mbasɗa so tawi a waasi jawdi so jeɗuma ina hen ma heɓtu. so tawi ka daññoɗo ɓesgu a waasi ɓesgu ngu so tawi jeɗuma ina hen ma heɓtu. kono so tawi a waasi Allah a wonta heɓtude Allah. yo Allah dandu men e wasde Allah. bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe, so tawi noon neɗɗo o yiɗi Allah yiɗamo holno o waɗata. so tawi o yiɗi Allah yiɗamo holno o waɗata kanko oɗo julɗo. ko adi ko fof o yiɗat ɓe Allah yiɗi. holɓe Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o yiɗa jiyaɓe Allah. o rewa Allah subhanahu wa ta'ala kala ko Allah yamirimo o waɗa, kala ko Allah haɗimo o oppa. o rewa e ɓeɗo jiyaɓe Allah ɓe Allah yiɗi. mo Allah yiɗi so tawi a rewi e mum tan Allah yiɗorte hen. Allah yiɗi ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. so tawi a rewi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah ma yiɗe, sabu Allah wi ko laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana. laatima e mon Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko ñemtinorgal mon, ñemtinorgal moƴƴal ko dandorgal mon kanko oɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. e on mo ganduɗa jortiɗo Allah subhanahu wa ta'ala. kala ɗo jiɗɗa nokkude e jikkuji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e moƴƴere e teddungal e denɗagal e cuusal e denɗagal kerse, kala ɗo jiiɗa ko jiɗɗa nokkude e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ma nokke makko. bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe, moƴƴodiren, ballodiren, jiɗodiren, surtout ma kadi gilli. kala ko jiiɗa e aduna ko gilli ɓuri. en jii hakkunde Allah e nelaɗo sallallahu alayhi, hakkunde Allah e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en ɗam ala ɗon ko yidde woni ɗon. Allah e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en ɗam ala ɗon ko yidde woni ɗon. hakkunde Aboubacry Siddiq e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en ɗam nan ɗon kono ko yidde ɓuri feeñde ɗon. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o meeɗi wiide Aboubacry Siddiq holko jiɗɗa e aduna. o wi joɗade e yeeso ma, dardema, nafgude jawdam kadi ema. ɗum ɗo fof ko yidde tagi ɗum. jeyaɓe Allah ɓe meeɗi arde ɓe mbaɗi groupe maɓɓe aɓe namno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam aɓe jiɗi namnademo gueɗe ɗiɗi. holɗen gueɗe ɗiɗi? aɓe jiɗi namnademo yidde enɗam holko ɓuri. ɓe namni, ɓe jetti, ɓe namni aɓe jiɗi namnade yidde e enɗam holko ɓuri hen. ɓe tawi ɗon sahabaɓe nayo ɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi Aboubacry Siddiq koɓe namni ɗo ko yidde enɗam holko ɓuri hen. Aboubacry Siddiq wi ko enɗam. o wi Ousmane anne yidde enɗam holko ɓuri hen. eywa Ousmane wi ko enɗam. o wi anne Oumar yidde e enɗam holko ɓuri hen. Oumar wi ko enɗam. o wi Seydina Ali anne yidde e enɗam holko ɓuri hen. Seydina Ali wi ko yidde ɓuri. o wi saddakta a haali gonga. o wi holko tagi mi wiide noon.
o wi an nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam babiraɓe men tan jiidi yumma e baba kono noon Allah ɓuri yidde ko an ɗum noon kala ko jiiɗa e aduna ko yidde ɓuri annabi Musa Allah meeɗi wahyademo o namnimo o wi annabi Musa holko gollanɗa kam o wi mi juulanima o wi juulu ngu mbaɗanɗa ko hoorema nabi allahi Musa holko mbaɗanɗa kam o wi mi hooranima o wi mbaɗanɗa ko hoorema o wi mi ittanima asakal o wi dendagal e kala jokli l'islam mi waɗanima o wi nabi allahi Musa holko mbaɗanɗa kam a ari ha a hajjani kam Makka ko ɗo woni dosle joyɗe ɗeɗo gueɗe pop mbaɗanɗa ɗum ko hoorema nabi allahi Musa holko mbaɗanɗa kam Musa deƴƴi noon ronki Musa wi haalanam o wi est ce que an nabi allahi Musa a yiɗani kam musidɗam goto e aduna he o andi noon kanko nabi allahi Musa afdalul a'mali ila Allah ko alhubbu fillah ɓuri moƴƴude e golle pop ko yiɗodirde sabu Allah bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe jiɗodiren sabu Allah hadis ne wiya aljama'atu rahma wal firqatu adab dental ko yurmede ceerudal ko lepte bandiraɓe Allah ala fof ɗo yamiri yo en bonodir ɗum noon bandiraɓe hoto bonodiren moƴƴodiren laaɓodiren deedi takkoɗen jiyaɓe Allah ɓeeɗo yete ko mbinoɗen nane so tawi a yiɗi Allah yidma Allah welema ɓattotoɗa komo Allah yiɗi Allah wela holɓen jiyaɓe Allah ɓe ganduɗa ɓe Allah wela ɓe Allah yiɗi aɓen ɗo ha heewi e so tawi ɓe Allah yinno nawi ɗumen eɗen mbawi tan haalde ɓeɗo jiyaɓe Allah wonɓe ɗo tan e Sénégal alhaji Massaidou rahimahullah ɓeɗo jiyaɓe Allah ko Allah ne yiɗiɓe Cheikh Ibrahima Niass ɓeɗo jiyaɓe Allah ko Allah yiɗiɓe alhaji Malick Sy ko noon e dendagal seeremɓe men nanɗo e dendagal seere ɓeɗo foof ko Allah yiɗi ɗumen so tawi ceerno Samas en ceerno Aliou Thiam en e dendagal seeremɓe nan e Fouta he ɓe gasata e ɓiɓɓe seeremɓe moƴƴuɓe ñemtinɓe babiraɓe mumen ɓeɗo pop so tawi a rewiɓe Allah yiɗi tan Allah yiɗorte hen ɗum noon bandiraɓe ndewen e moƴƴere jiɗen moƴƴere gonden e yimɓe moƴƴere enji ne haale jamma e ñalawma ne waaje jamma e ñalawma kono noon ma mbiya nan ase gayete ɓeede ubba gayete holko tagi ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wino diine o ari ko tumaranke omo fayi hoodde kadi ko tumaranke en ji yimɓe aduna ɓe kala façon e habtade e habde e diine o aɓen mbadda hen kono ɓe dañani sagoji maɓɓe kono enenne ko enen ballata diine o ko enen daroto hen ganden diine o jogoɗen iman billahi jogoɗon kulol Allah mbaɗen moƴƴere nehen ɓesguji men gandinen ɓesguji men moƴƴere jamiren ɓe ko moƴƴi ɓe ndento e dendagal kala gueɗe pankare ɓe ndento e dendagal kala ko ɓiɗɗo moƴƴo rentoto e bonande ɓe ndento ɓe mbaɗa moƴƴere subhanallah ñande fof aɗa wiya e ko kewata e aduna ko ñande fof aɗa yiya mbiyata mataw ɗum ɗo yete ceerno wona julɗo waɗata ɗum wona julɗo handi wadde ɗum gartiren haqqillaji e koye men no feewi tinnoɗen e koye men
tinnoɗen e yiɗodirde sabu Allah, ndentoɗen tikkodiral, muñodiren, ndentoɗen ewa hare ndentoɗen e dendagal kala ɗeɗo gueɗe ɗe ganduɗa ussoje julɗo, kala ko ustata julɗo ndentoɗen. Julɗo o foti ko moƴƴude, o laaɓa reedu, o jogo ɓernde moƴƴere, o jogo ɓernde moƴƴere. ɗum noon bandiraɓe, ko yinnode tan ɓeydude e khutba men oɗo yete. On calminama, on juurama. So tawi wonko tata e haala he gandon ko neɗɗo o timma woni mo timmani, eywa enen yidde men e anniye men fof ko haalde ko ganduɗa so tawi en kaali ne waɗa nafoore, tawa hay perguitere wotere ala hen. ɗum noon on calminama, on juurama. ina haaldanno e mon ɗo musidɗo mon almudel mon Sharif Mouhamadoul Habibou Ndongo. hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.